was say ha attention TV so no kwaba ede baso na so di media share there e some ko so o Ghana le mo ha say ana de be so na so ne ye do esukwa ede akọ say Ghana me mo ha say mo e kam ya ko ye say ade be chi bia enu muzi mo obi bo ni no ene obi sha so tro na asem nyani be chi bia ni aso e be te na say e papa say e mo na say kam ya ko ye say ni bone na ana ye gusu ayete che ye bia ana bai we bia wo Ghana me mo ha say che de ni original no wo oni obi kuno e koda ya do na ka say bia bo eni ti na ne ba bi ana ne nine da ni drai e de eba na etwemu so ye nyane tie se bai we bi e wo koye mantem central region amanko for boni bi akotwa hye ne so a o twa nti e de free brand private party ni bi kra o twa e de free ane abai we etwa na no mo e won se do esa so che ye bia ene abai we bi o free school e ba ye o se o be bone ma me double track bi na akakra ama abai we akọ school na holiday oni ne ma me ekọ beach na chere show beach war na ye omasi no say na aye week na abai we gina wa na war yi Kofian water eguye ebegu ni so a ono so to na no mo e won say strange things are happening in Ghana ese koko fire sa wanti 2 cedi ana yes en kat ye kra na e to no 20 pesos se pe bi ni 50 pesos kra no beto na ni pa na chere se ohu mo bo anu wati bi dia ma o ese e wanti bi nyama bo e ya kote asomofo e wo Ghana mo ase de ka se Ghana is a Christian country dem pa ana e koso ye hwe physical side because obi asori na ka ne dia and ye be right spiritual many apostle obedonko ana atnasia e be sa Ghana for ye boni bi ana kana ko se cathedral fra so president of the Sikra e dia Ghana for no yam pene e manisi anka bibi wo ho a Ghana for ya ye anasa ka wo ho a ebetimi aya ye be so we nyaa no anase no so e de na asem e ba kwesi Ukraine ene Russia tokwa esi mama nka wo say attention TV ye di adwuma e wo social media so e ye Facebook ene Twitter ene YouTube ye fiat na ye tse ho no ho ana mama no hanso ni na egu ento ba ya na amamre e wo ho amamre ni na ene se wo be subscribe na wa share na wa follow na wa like na wa sanso a share e de akemese na ho so I didn't check the no ja e comment section e ma na ha o say bia wa kasa wa comment no on san so e hu comment that be e very reply pepe and no she never reply o attention e she bia yi so e busia na me ka o say University Foundation atna anaso we bie ne nsem e dia ma obia enye obia no bibie foundation no ka say ni nya sponsors so go ha o dia pon no bo say achecheko na chere se do no no person ye praise no no ampe ana person je na so we kwen pastor mo bia konya se wo de kakra wo no fa dom no kwa on ka se eye kwen fasting kwa ana e dia ba meni asume sese meni antajo a wote fa gode beto me cho body body yi ne ba ye se me fan support na me fa embeso mo friend 05483029885 me ko ba meti ma plan for eti abusia attention TV eso enye na me di kai e kai na me twa me ho e dia badia na enkomo twetwe na anya ne be hye so se ai oba a wo foforo ne de life should be no power no ewia wo no enimiro no anadwo kro nya kra osanso ebe no yenko ne ne apostle donko enko twetwe enkomo papa mama papa ya me de o ne ba ora de adom pomboko papa ne bisa o Ghana memo ha say no ye boni bi ana yo me da se chia ye tiefo che Ghana fo nyina chia makonta na abore apta fete o mahene ya me shira no man kwatente bone de se obi se Ghana ya ye bone abetu akasa dabi e se ade ache na ade se na papa akoso na bone so koso nti ebetumi abase yafom ebetumi abase yamfomon nti America sa an se oman bia ye obi se wondi so nti ye obi se wondi oman so ade nti ye yi ni se wondi oman so no se ye mpesa nyema basa bekoso oman no
di power nipa ba ko ne nyina ta ne kyese hwe ne die na nim na yentoto niama na so dwemra yemman mu ye fie ye kuro na se onipa na ede no die na nim no se ono enku enim die na wodi no iyi na wankyere kwan ne ye na edi na chi na igugu amuna sa na bible aka se onifure ni kyere onifure ni kwan a omu nyina bekwa kogu amuna enti no yempanifo a omudi oman so no se bone be kwaso a efiri omo papa be kwaso a efiri omo eni tina ma meka se ebetuma ba se yefum ebetuma ba se yefum oye esa ba se yafum ebetuma ba se na se yafum so anga pan ben so anefa oh se onipa ofum na oje ofum so tum se wafum na opachawa nipa bia wafum no na de chaw botuma nya sama kwa yimfi na before ebubu asama no aka se kwasama nyede yetumi twa aso kakra na se oya kaka bensama wasotwa no tumi yakese obra ho ase wasotwa no tumi paketu obi wa yetumi ka se oh osumesi de enum krom ha onye basabasa nti nana esre mama yemfa wi emo no kokko ndise na ntwe na ebedo a na yade odwan na chese ya te wasotwa no so obi so hot krom mu sa no te na braba no nje unye utesa na yade ko police station na sa nhfia wona ebe nyina ndi hu dance papa mbacha sa oti ase eni hu dance papa enti ebasa na chese wasotwa no ebe ye kese enti se yempanifo mo da omanya no ehunu se oman obi a se ye Christopher man Christopher man adentene ya wotere yensa adentene yewu ba heart adentene yare a ye ne ho hwe na abesoye ye adana niama ye basa sempanifo no hunu se da bi ye na ye mpanifo sa na me ye koso we na de sa na me ba nti ye hwe na asomdwe mra adasomdwe ba obaka ya miribi na me hwe video bi police ni a obu obedu o bank ai o de tuo nyina apempem na so police ni na adwuma no se onhwe nipa so obi sisi obi a ono police no nko hwe sa so dua baba ze hwe police ni a abanya yi usa ba hwe nipa so na basa ye nko so na wo yese onyamete so ra den obedwina mo me de be kai so a bra captain bakwa ono so ko de job na for the assembly ya bro na ko sasa me hwe sa de na aduane panyam se me ndi bi se wo hwe ni pen metumi edidi dua bo ne se owo a we pie bebe na obi apeso okuni bi obi timi the block bonity pe oh my god enti wo se sa moja etiti se ya ehwe egwu nyina no den na de baba ya man eno so ka ho nipa ni nim ho hwe sa so ni mu bi kura mpa yenkunu sa akokokora sabe afieso na yekum akokwa ubi akokora num na wo de nsu egu ede na mane basa ya mane nsu anu sa na wie yedu enti ahu bible se abo bia onipa bedie no onfa ne moja ngu fom asan weti enti ye wo osom no bi wo wa abo a ne moja nso fom omundi sa omundi eno ina edi meat kura no se nkramofo ndi abo a yentwa nti kremoni bia oye kremoni papa se oso obawe aponche enti sa akokwa back nkramofo papa na omonwe woni be bia ikun no ehu be bia ihwe ni moje nti omo nkasa wo bra o mahye se sa abere ni du a na omo kum omo na ntwie omo hwe ni moje gu omo bompaye na omo acheche munyi bi na mundi obi andi bi we yate ho ni moja no yokra na woni pe no nti efiko onyankopɔ nche enti omo se nansan mame ka wasani mia me sofo ba ko ne fie mame bi ne kunu omo ba 13 years wayera omo ahwehwe na ko TV ko radio yehu akola no ana boys omo area wana se da bi akola ye ne fine enti ya ne boys wo to me so ano me so to me so we to me so nti ye ba hwe no ye ne ayedan ye wie na afese ye hu no ye ne ayedan ma ye ba tie sa bonten obi a wo dan abie me ye bo hwe boys ya hwe omo nyina omo den adu boy ba ko so temi so fo ne fie ana omo ba wa ahomache se hu ni akola na ya be ye hwe wo so da wo kan wa ya ko hwe me den to so bi wo da o so mie esi wo Ghana ha ka so ha ya
ka so ya me am so fofi hey na me so fons na de anche na de be de so and opi abonte opi na area boy so mu go asa no say e dey asem almost ya dan funi girl na wa yera no ye nyina ye nim no nti ye hwehwe girl no na ma me makọ police station o makọ TV o makọ radio ye hu akola no o mbi ne dan na kwetwe mo so o mie eno hu dede na ye no e dan de ye behwem na o sha de wi aboys ne ni abre eketenua ana me sofo ka se efiewura ho ntom konya no eno mo fa efiewura no ba efiewura ba na se kratch bra gina ha munko de mo ngo de mo pa mo ngo owura de mo abayo no de mo owu ye ha ngrofo bebra de ye hu o mo se ye kuno ye twaniti ya ye se bebra wa so ayira o mu hu yo o mo 13 years girl shabrant and dem ene de minimum ade ode ye won de mo ana omotwe akola ipi be hwedom be hwe me kata mso so wu nu aka video na de brand be hwedom obi ba na den ode no yes enye mpona na ebi ono na 13 years ono krampo de den na wu obo no amesma na o ya ma so na afa ana boy na o yes ano nso osun adwuma e ba sa na ono adwane ana na master o kire na adwuma no ya chi ono mo makoto it's one before do man na no kwan ya wo faso a wo tito man no enye awofo ya wo nkwala no kwan ya faso tete e ma no enye school so ya mba no ko kwan ya wo faso tete nkwala no school ho no enye na onyama tesora ne renche sawati ase na amma kwan ma hohomo so do ho agim sawati ase before say esono e pai kwan ya abo bi awura mu bi ana esie wo da kwan a abo bi awura mu bi enti ye mpanifo ne awofo ene school sumu no ye wo school bi owa manager omo pa omo ko school a se muslim for school no ma kato muti ade wati sa kato muti kama na omo de ko school omo po no omo kwa kama ye me mini school bi so a ngwari na ya payment oboniti school bi wa ye se obetimi aboti na wa boniti wudi na chi ehunu se girl yo ko ba ye fine power girl be no ye nice say so boniti o pa no ko di na ni ma no say sa akola ketua bi so na we na se sabi want me an show mo so na wo kwa daada no na ono so na dwum ya hare to ko di wachi a na bani aba on da adresi mbo je hwegu doso yisi a ye yi tubuo doso ko hospital na ko hospital na wonyem na yese chem o chem ba ko mienu na ma yese mo fa ko theater yes ya kwatwa no na omo wo machine ya de papa moja ho na etwomoja na anu na ekogu baby first sentence ane da na me ka jiro bi me papa ho se wonyam na awo no utama so se asesa wo na ebia mfuso bi na wo ye nti awo no wa ye den o de besi oni besi kola o de ashaban no se mama openfo no fa na no mfa na wo de wa no ayi ewo ban no na wa wia mene muso no ena na akolanda fo wona wo yede nya kasa na ko ye boni bi ena bi obi bo dua se wo ba wo ma ya hwe he awo tam du ye nya afra wo kunu oba no wa wora na tare akofom kaka o de ne sisi echi twitwu sisi echi se ya enu anu na oba wo ezo na de wo ye ya na atwe kuma de ato ayase wo ye ya na atwe kuma de ato ayase ena doctor fo abede ni wan se yen fasika npa ye nsia de Ghana ye bre onu Kwame Nkrumah wo beto o beto Kwame Nkrumah eyo Kwame Nkrumah ne mo be ye wo Ghana ha no akwaye ti se wo nana akwaje bosoma be fi na bosoma na ahwe mu nyina na manyinyini na wo nana wu ye wo de wo se bosoma na nyenti onsomo no obekum ba obeje nsire fi so obema wo achiro obema obi nkola na bi mu abra boye tantantan eti wo obi ade wo mpa hwehwe ba bi efi fa na ade akoma no na wo se be si fe ono be panse no onya akokọ moja so ma no onya odwan moja so ma no onya ato so mfa ma no de ende asomdwe de asomdwe enya bi enti sunsum Kwame Nkrumah de bebu o my Ghana na ye ne ayaba ne se ye nto aso no ye ne ehuna ma ne sana wo kan saka wasam saka waso de mpacha ye fa akokọ moja na ye de nipa moja enti obi ku nipa se yan san ko yati ne ko ho ni nyame a Kwame Nkrumah mo
ebushia mo omo de som omo som no a sa abra no tu mankenya menke ba ko efiofo nyina mo de som utu banche metwa banche bi ndam koto de wo ofufuo metwa to me phone so ne bo anya de ma me de efu banche de ma me de efu na ba akokore no wa ye papa dan na me preach na me kasa na banche ye family plan akokọ ye family plan onipa ye family plan aponche ye family plan akokọ awotonko so be tan oda so no agobotu wana no be duranti on bebre awo kire wo oman no mu enti yesra se ye mpanifo no ehunu nyame yi man fa nyame so bi agwa man ngore nyame ho wi ase mpanifo no beto se asase da ho esoro omo ba asase na osoro ho enti se osoro ho de na omo hwe ne oye soro na won hwe asase Isaiah chapter 1 verse 2 say osoro muntie na asase nya aso manye mba ma omo nyini mama won so na won de abom soko Ghana ya bo nyame soko enti nyame hwe na so wan hwe ya president to na abaye fo na na man feature no me so ana send ya me ba na ya kire se obi abaye to me kire na na ye je nyame ba ya ba kire na se president on so o hwe se efutu me na me magana mama tu awofo ofo wo ye oba atanya enda de sebe senduane aye dintu akora no sisua 13 years no hu na wa etofo mama na aba no so omo se aduane no omo dintu omo ni pedua makeka omo enti echese se wo ya akwala wo se wo ya abiru wo se wo ya hwanye onyawa opo ye tu awofo no fo se obi anhwe ne ba yie me ba yira da na misum na me hu me se me odifo nti me kata mani a me hu ba bia me ba ni gina na ye hwehwe na boss 7 de ko 8 no afi na startation me kata mani a me hu no sada na okopie me na me ma me ti baabi no me ma me hu se obi ne na etwem no fa sa nshira bra o kwan na kwan so ne me kofi na mo fa na mo frɛ ansa na ye geso nti me experience wa ngwala yira ho nti obata bia nhwe ne badie yesre ya ma mu mpanefo no se omo hwe Ghana anye ko mo ntwatrate na nsase adeda ho a yenye hwe wo so omo fa nya afuo anka eburo no bo ba de eburo ba koto sidi anka eburo bo ba yete banche eburo bo ba fom banche bo ba fom nnuane nketenkete a yetonton nyina nka da kon teresidi ade mo ya hwe ho ye ne ye ntoto ne ye be ye onyame ka ye ho amen and as so do ajije abusia apostle donko ale ne no ehwe koma kwache na ajin e dia fancy se ma XC e wo Ghana mo hasi aha ani bi tumede ni na e be si midin ene akosia akosia da se da ne da o hwe attention